Ibet ting chua ilung ta pen mena na mai gu kadai rain sa marasam news ne Zeme ko ne te wangai dele Myanmar sipai mena public me minno hangkai mingi du kapchet ni le ja sale anuina sele jai chile Myanmar ge kabok chu be ka no ke hezi ket mai gina sipai pe pune Myanmar gu leaders Aung San Suu Kyi du nimbe gine na korea changbe protest je hezi mena ora me gimi za ki nyu te je sipai mi du reite je bamle Japan ge hanai ting rui je mei gine hakira me pungtu di le je sale Japan magu city Atami Shizuoki ge na mai changbe rescue worker changket je haminge ne dingnya kui je hezi mena ryak set si du pe je lari le ka chele Afghanistan sipai medu Taliban ne Kandahar district ke Rein Giwang base Afghan sipai me mina sangke size Tajikistan ge pagut kai zalale ke chele Tajikistan magu National Security Committee ne saze Afghan sipai sangke che himrusna si azinai tingmui Taliban nai hakap luze Tajikistan ge pagut kai zalale je ke chele Ethiopian government ne Tigray People Liberation Front Tigray magu sipai medu hedam sam rahangku gaidalei chiga Tigray People Liberation Front pe na saze Ethiopia Tigray kedei bamge Ethiopian magu government sipai post jai kem lutona law chipo changna Ethiopian government nai ceasefire za hedam gulei zekachele pakanavet te marasam news ne India gun sa te omele India ga COVID-19 rarit jinai gu report sai suize mina changim rois kuize haisnoze react kuize serok COVID case ka chibe test pet le jai COVID rarit ne godi meteuze haisnoze kai ka chum godi le ka chele na ka teuze India ga COVID-19 rarit ne roz bomme lak madai chang react se chakno reaction noze ket ka chele Health Ministry ne pechi gaize crore himre minge changkai te set je COVID vaccine kaploi ludele kachele Maharashtra ga BJP MLA hang kroje ka namedu tingkum aket hang assembly lungyura pheta dele suspend ne le je sale Maharashtra government na saje ai medui BJP MLA hang kroje ka na Bhaskar Jadhav assembly speaker pidu sonsia jai punuiba pet se assembly lungene ka box Bombay de ge Maharashtra assembly ne resolution page punuichu tingkum aket suspend le je sale Father Stan Swami Zarsit Magutinku pe zai activist zinaiting na kunta ket pi gene cardiac arrest kene godile je kachele Stan Swami du jikum ka changno jeng kai habai ke gene NIA National Investigation Agency ne Unlawful Activities Prevention Act zai Anti Terror Act Eager Parisat case gune pachu nimdele pause ventilators ke pahang imak se bam ko le je jinai ne cardiac arrest ne gadile kachele Prime Minister Narendra Modi ne saje India magu kowin COVID platform kedai perele na hangte dobui rahanglet kai gule ja sale Prime Minister Narendra Modi ne saje COVID-19 rarit gum tingkum haket lungge petti bete indara gale anuine chile country lung I sang jai kedai gu rezete sang bamlu sidu aipo COVID-19 rarit gu madu te ngamlak se bambe anuine ngole kechele Teti be India magu President Pranab Mukherjee na Abhijit Mukherjee Congress kine TMC ka jodele jekache dele Kedai pere ke kan thobe sporting news marasam news ne te ongale Copa America ralang be semi final match Brazil na Peru na maiting chokunta madai pi ge kan thobe Brazil na goal aket na final kyurangam dile Pakan Naba Copa America semi-final match Argentina na Colombia na mai ke jes na mai kunta srok piting choge kan thawle zarangle Euro Cup chang no jang kai ralang be semi-final match teuze Italy versus Spain chumai ting cho kunta kre ko na pi ga kan thawle Zai Euro Cup pakanove semi-final match teuze England nai Denmark hazete set mai kunta kre ko na pige kan thorai gule
Mara some news pegai za inkingai ni melen du tot le ingya za like share subscribe to gai lo